babu 85 no yeta en hifdu sirri fi renugol gundo si goɗɗo acci sappo e ɗiɗi wolanima gundo. قال الله تعالى لدال وافوهن بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وندن لا الله ماكي إن من أشر الناس عنده مجيء كوري بند بين فق عند الله كالله منزلة بلاسي يوم القيامة يند دارنغال الرجل كغور كو يفضي mono leloda ko ɗum woni mono wontida legoy mono weddoda ilal mar'ati faade ɓeygu makko wa tufdi ilayhi kanko sonnajo on kadi o weddoda e makko kanko moodi makko tumma yanshuru sirraha refti weta bimbi o sakita gundu ɓeygu makko on o daru sifano gore makko ɓen kanko e ɓeygu makko kono ɓe feƴƴindinta kono ɓeygu makko sifori ne laaɗo maaki ko ɓuri bonde yimɓe ɓen fof muɗum pilasi ka Allah ko gorko siforɗo ni ma ɗum oɗo sonnajo siforɗo ni sifantoɗo sina mum ma kawtal mum ma pekkirawo mum ko woni feƴƴindinde moodi makko. wa an abdillahi ibn umar radiallahu anhuma anna umar wonden umar radiallahu anhu hina ta'ayyamat tumande ko ɗum woni wonno alamodi bintuhu jiwo makko on hafsatu nene hafsa qala wi laqitu usmana mi fotti e sayyidina usmana bun affan radiallahu anhu fa aradtu alayhi mi weɓitanimo hafsa mo an fiyo jumbo mo fa qultu mi wi in siita siɗa faala ɗo an kahatuka mi okkete hafsa mo an binta umar ɓiɗɗo umar o qala wi sa anzur joni ɗo darde fi amri fi fiyake an ɗen fa labistu mi ñiiɓi ɗon layali e jemmaji seeɗa o arali o tuggilan fus tumma laɓiyani refti fotti e an o fotti an fa qala wi kad badali gom ɗi feeñanilan alla atazawwaja yawmi hada wonde mi wata jombude e ngal ñallal an ɗo bi mana o saayi ɗo mi wata jombude fa laqitu on say mi fottoy ababacre ni siddiq radiallahu anhu fa qultu mi wi in shiita siɗa faala ɗo an kahtuka mi resinte hafsata binti umar hafsa mo an fa samata aboubacry ɓeƴƴi wode radiallahu anhu falam yarji ilayya shay'an o ruttali hen hay hunde o jabaki fa kuntu mi laati alayhi e dow makko awjada minni fa kuntu mi laati alayhi e makko awjada minni ko ɓuri muusude an ala usmana di komi heeɓi ko usmana mana mi heeɓi mettede ɗo ɓuri komi heeɓi kon e junngo usmana fa labistu layaliya mi wonti ɗon e nder jemmaji summa khatabaha annabiyu sallllahu alayhi wa sallam rettinelaɗo allah on ari torimo fan kahtuha mi resinimo iyahu faade makko falaqiyani fottoyi e an noon aboubacry fa qala wi la allah kano gasan wajatta alayya heɓuno mettede an ne hina arafta alayya tuma nde weeɓitanɗalan hafsa mo ma falam arji'i mi ruttali ilayka e maɗa cheyna hiwde mi jabaki ma no gasa heɓuno mettede ne fa qultu minni ɓay ko gonga o naam ɗum mettanno tawawno wiide wete hay sa falaka qala wi fa innahu koni lam yamna'ani haɗalilan an arji'a ilayka nde mi jabotoma fima arafta alayya fi ko weeɓitanɗalan kon illa anni siwona min kuntu mi laatike alimtu miɗo anndi anna nabiya wonde annabajo allah sallah sallam dakara ha o woli fi makko fi ƴamugol mo joni noon falam akun mi wonali li ufsi miɗo sakita sirra rasulillahi gunɗon e laaɗo sallah sallam allahu akbar walaw taraka hannabiyu si tawi ne laaɗo allah sallah sallam accutunomo ɓe mana ɓe tertino ƴamugol ngol qabiltu ha mi jaɓayno ko okkuɗalan ko rawal boukhari joni so inni enele mi falaka nani haray o woli fenande so inni ɗo falama kono mi nani ne laaɗo no maka fi makko ɗon kadi haray o woli gonga kono o furñiti gundomo ne laaka e furñiti ɗum ɗo si tawi woni ko enen eɗen andi ko wiyeten ɗo kon kisan si en falaka feññinande yimɓe ɓen gundo en andi kaari no yalti fiji on koyte ɗo no hawrini ni tawnani ɗo min c'est bon taw min mi falaka ɓeygu taw haray ko gonga a mari gundo kono a woli fenande ma so tawi woni ko enen e reno ɗen ko ɗum woni e wolugol fenande kono inna hey ko an wona noon min nanirɗa dey kono mi nani kaari no wola fi makko nan yow joɗɗa tun noon heɗoɗa deƴƴoɗa hara faminali mi wowlanima do e ronkata yande gotel e ellaji ɗin ɗiɗi awa janggen e aboubacry ɗo rawahu al-Bukhari mo firanɗe ɓawlu wigol makko ta ayyamat
ودون ونو تشامه دو أي صارت ونو بلا زوج قال داي مودي وكان لاتي زوجها مودي ما توفي وفاتنا رضي الله عنه كغير أهوتي تنجيني وجبت أهبنو أي غضبت أتيكنو وعن عائشة يتم من عائشة رضي الله عنها قالت ما كنا من ونو من لاتنا أزواج النبي صنع بين الله صلى الله عليه وسلم عنده كمكة فأقبلت فيوتتي فاطمة رضي الله عنها تمشيهم وياها ما تخطئ تيو على واود تونو دي مشيتها كدوني سيبقل مكونغول من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم إمور دي سيبان دي نلعب شيئا هيئهوني فلما رآها ثم يونو مرحبا بها أغرنمو وقال مرحبا يا بنتي تولي ما كايو جيوم ثم أجل سارفت وجؤنمو wo yiltito ɗen mi imo tamsihi mo yaha ma tohti o tawi lurra falja awalegoy serta wala serta masiyatu a yaadu makko ndu min masiyati rasulillah e yaadu nelaɗo mi mana mi fatima no ara tawi yaadu makko ndun e yaadu nelaɗo ndin hunde serta e aduna on faami ka on sumati ɓa nelaɗo sa sallam yi'imo ɓe maki tooli jiwum an kon fumaji lasa refti ɓe joƴƴinimo an yamini kasengo maɓɓe ñaamo aw an shimali ma kasengo nano goɗɗum e mum summa sarraha refti ɓe suundimo gundo fabakat o wulli boka an wullandu shadidan teɗuɗo falamma ra'a ɓa nelaɗo jasa a sunare makko nden sarraha ɓe suundimo a saniyata ɗimmum kadi fabahikatto jali fa qultu laha nene a cagoyon mako de womi innanimo kanko fatima khassaka rasulullah sallam nelaɗo allah on hertinima spécialement min bayni nisaihi immorde hakkude sonna e makko ɓe fof o haalanima bisirari gundoji summa anti tabkina refti annon hiɗa wullude falamma qama rasulullah sallam ɓa nelaɗo allah on immike sa altu ha mi landimo noon juuɗi yo profite o walanala gundo on ma kalanaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ene kondu nelaɗo ma kamma qala to inni ma kuntu mi wonali li nafsi miɗo suuɗa miɗo wirta miɗo feññina ala rasulillahi ɗo nelaɗo ɗon sallllahu alayhi wa sallam sirrahu gundo makko mi watta falamma to woffi e rasulullah sallam ɗa nelaɗo fatike hani mi ari mi soññimo ko nene aicha on makude ɓoltumini jonno azamtu alayka mi ƴettanima décision ferme ya humpitan bi maali alayka e sabu ko wodani lankon e jungo ma minal haqqi morde haqqe tawi tinɗa andi no woodi haqqeji ɗi hanɗa tottude jonnala humpitan lama haddastani ko beetun a yewtaylan hande ma qala laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam konko nelaɗo ma tanno ma wulluɗa ɓe yilti ɓe sondima kadi jaluɗa fa qalat nene fatima maki ammal ana awa amma joni ɓayoni nelaɗo fatinoke fana mi yetotoma nene ama hina sarrani aya lisanga nde o sondinolan fil marratil ula ka lawol aranol mi wulli fa akhbarani ko humpitilan anna jibrila wonde no jibril kana o laatike yuariduhu alqur'ana himo rewtantonomo qur'an kanko nelaɗo baba an fi kulli sanatin e kala hitande marratan nde wotere aw marratayn ma laabi ɗiɗi wa annawno kanko jibril no aradahu ana joni noon o ari o weeɓitanimo qur'anare nder rewtanagol mo marratani laabi ɗiɗi nelaɗo maki wa inni min la ara mi ali e al ajala la janggal mayde anden illa e ɓetaraba sowona ɓattiki on ko ɗum addi yo waɗu ɗum ɓe torikema ɓiɗɗo am fattaqilla hul allah simi maayi kadi wasbiri muñoɗa fa innahu ko woni e ni'ma salaf si tawi woni mi maayi mi wonti yeeso haray moƴƴi ardiɗo ana min lakka wonandema fa bakaytu on say mi wulli bukaiya wullandu an alladi ndur ra'ayta mbi yiwɗa falamma ra'a ɓawi jasayi sunare ande sarrani saniyata ko sondilan ɗimmu fa qala ya fatima ama tardina ene a weltorali an takuni nde laatoytoɗa sayyidata nisa al mu'minina hoorejo kohojo rewɓe gomɗinɓe ɓen fo aw sayyidatu nisa'i hadihi l umma ma hoorejo rewɓe ɗe mofti an ɗo ɗum hawranalima weltinalima on say fa dahiktu mi jali dahaki jaleɗe an alladi ɗe ra'ayti ɗe yinoɗa yo nene muttafaqun alayhi wa hada lafsu muslim
do kongol imam Muslim. Donc enen kadi watten yili ɗon siko enen noon si tawi en nata joni accu mi wolanama hara andina halɓe mi wolanima dey ma si tawi en warrayni enen kadi. wan sabit ƴettama e sabit an Anas ƴettama e Anas radiyallahu anhu qala wi ata alayya rasulullah sallam nelaɗo Allah arno ka an wa ana tawmi al abo miɗo fijida ma al ghilmani wonde fay koye ɗiɗo sukaɓe ɗiɗo fa sallama alayna nelaɗo hiwrime fa ba'athani o nelilan fi hajatin fi haaju fabta'atu min leeti e ala ummi kayumma falamma jiitu ɓaami ari mi neɓoy safe kayumma ɓay mi arti qalat nelaɗo make ma habasaka kon min jogitinoma toon ɗum fo arali fa qultu minni ba'athani nelilan rasulullah nelaɗo sallam bi hajatin fi huntoygol haaju makko qalat sonnajo ene ma hajatu kon ɗum haaju makko ko nelma fi mum kon fa qultu min nene innaha sirrum ko nelaɗo nelilan kon ko gunɗo ɗum mi wolata ayi enen kadi ƴoƴen ɗo accen wirtugol gunɗo ko goɗɗo soodi en musidɓe julɓe. qalat sonnajo en laato ko ɓiranna awata humɓudu dey bi sirri rasulillahi gunɗo nelaɗo sa sallam ahadan hay gooto nani bobo an. qala anas wi wallahi mi woniri Allah law haddastu bihi ahadan si tawi mi yewtuno ɗum goɗɗo tawi mi yewtayno ɗum goɗɗo nene la haddastuka mi yewteteno bihi ɗum ɗo law haddastu bihi tawi mi yewtayno ɗum ɗo ahadan goɗɗo la haddastuka mi yewteteno bihi ɗum ya sabitu kayo sabitu andi ko sabitu on fillanade. rawahu Muslim wa rawa al Bukhari imam Bukhari no filli ba'dahu yoga e muɗum yoga e o hadise ɗo muhtasiran koni tun kankoye mo raɓɓindini ka deftere tun o juutinirali ni ko ɗo woni ko darsu meɗen o gasi yiltoɗen rewtoɗen ɗum ɗo kadi kala ko famuɗen alhamdulillah kala ko en famali ande ko yiɗugol yo dina kan avance yara yeeso musidɓen julɓe ɓen janga no newri ko faale ɗum mi wondi wona jogagol gandal hara hino numéro téléphone ji ɗin toujours fi faalaɗo landitagol ñawuji ñabbeli ko woni koye muɗum